kusoma Kurani 23:8. Tena ufadhili
ngiphinde ngiyikhethe inkosi yasephakameni. Ngibonge ukuthunywa-ke kukenye into ngoba kusuke kulindeleke ukuthi umsebenzi othunywa wona uphathe ngendlela efanelekile. Ngiyathemba nami uNkulunkulu wasephakameni uzawuma phambi kwami ukuze angakwazi ukusukuma amadimoni angise lapho kufuna wona khona. Sihloko sithi babusisiwe abamesabayo uJehova ngokuba imphefumulo yabo iyoba nekhaya ezulwini. Amen. Bantwana basephakameni, kuyimini enkulu eyahlonishwa ubaba wethu owenza izulu nomhlaba. Singenile izolo kusihlwa, singena kule mini eyingcwele, sangena emhlanganweni uma uJehova isibiza ifuna ukuba nomhlangano nathi, kodwa asazi ukuthi senze kahle phambi kwakhe ngalesikhathi esasimemile esibizela umhlangano wakhe. Abusisiwe abazotholakala benze kahle. Njengamanje abantwana basephakameni kunempi enkulu. Lempi ilwa noJehova, kodwa ilwa ngamabandla. Ingena noma kuliphi ibandla impi kaSathane. Yithi bantwana basephakameni uJehova asigomele ukuthi leli bandla kube ibandla likaNkulunkulu ukuze kube phakade. Amen. Leli gciwane elingenile emhlabeni lingena kuwonke amabandla lichitha uJehova ngebandla lakhe. Bamchitha uJehova bemchitha ngegama lakhe futhi. Ithi-ke bantwana basephakameni uNkulunkulu asikhumbule njengoba uShembe abhalile laphayana ethi uNkulunkulu akayikhumbule indlu yasenza ngakhona. Konke leminyaka bekuloko kushiwo kungazeki ukuthi uyikhumbula lapha kunjani khona, kodwa namuhla sekufezekile ukuthi uNkulunkulu inkosi yasephakameni yayisho lesimo esikhona manje ukuthi uma behlakazekile abese uJehova uyabaqoqa bebuyele kuye nje ovele babe ngabakhe nakudala. Kuyabonakala ukuthi omubi ulwa kuzo zonke izigaba nasebukhosini. Ungenile kwathi kugcotshwa lo wathi mina ngimfuni lona unango efanele ukuthi agcotshwe. Wangena ngisho ungena ngisho kuphi bantwana basephakameni aphikise lapho izwi lakhe eselitshalekile khona. Uzwa ngezintshumayelo ezabantu abakhona lapho kulelo bandla elisuke selinqotshiwe ngomubi. Liyaphela igama likaJehova. uSathane ubalahlisile abantu ukudumisa uJehova ubanikeza oyisemkhulu. Wathi yibona enizongena ngabo ezulwini ize iphele inkonzo kufakazwa ngobaba omkhulu. Sifundiswa lokho, kodwa singafundiswa ngoJehova. Kodwa masuthi ubuyela kule ncwadi eyabhalwa ngumsunguli webandla uyabheka ukuthi kukuphi lapha abhale lokho khona. Akukho lapha abhale khona, kodwa ivangeli
elifike nomubi ezochitha uJehova ngebandla lakhe. Walichitha ngoba bamkhulu, wawunika abantu uthando lokuba bathande, wabanika inhlonipho ukuba bahloniphe oyisemkhulu kunoJehova kanye nabaprofeti ayebadumile. Engathi-ke abantwana basekuphakameni lapha kuleli bandla, uJehova angalivikela, alifukamele, lona omubi ehluleke ukuzokhangisa ngezinto ey'dukisa abantu. Ngithi-ke abantwana basekuphakameni, uma sibuthene asibuthiwe ngoba bamkhulu, sibuthwe yizwi efika noSheba. Yilona elisiqoqile, yilona elenze sazi ukuthi namhla yisabatha, yilona elenze ukuthi sibe nomhlangano noNkulunkulu, sihlangeneke ngaloko bangcwelele libandla kuseyilolodwa ekuhlanganwa ngoNkulunkulu kusukela unyaka usuka kuze kuyofika lapho uphela khona, kushunyayelwa ngoNkulunkulu okungiyena owadala konke okukhona ezweni. Sishumayela ngenceku yakhe uShembe, sibabaza ukwethembeka kwayo phambi kwaNkulunkulu, ukuthi noma uJehova eseshilo kuye esethena manje hamba utshela abantu ukuthi bagcine isabatha, esethule wonke umthetho eyedwa. Kodwa akazange athi mayefika kubantu athi bengikuJehova, uJehova uthi usethatha umhlala phansi uthi yimina senginguJehova. Kodwa waqhubeka wafundisa, wathi mesabeni uJehova, wathi nina, wathi izulu nezulwana zenu kodwa nimesaba uJehova. Akazange azibhale ngisho ukuyibhala yena, kodwa wakhuluma noJehova. Lelo zwi elathulwa kuShembe umuntu kaNkulunkulu, isithunywa esingcwele elehlela laze lagabanxa kithina. Abanye balithola kubazali, abanye balithola emoyeni mase kusakazwa, ngoba mase kusakazwa uyezwa, uyakubona okuqondene nawe, ukubona okungaqondeni nawe. Ngithi-ke bantwana basekuphakameni, mhlazana kule bandla kungeniswa indaba yobabamkhulu ukuba abantu besabe bona, uNkulunkulu uyobaleka la kuleli bandla, abantu bayohambaze, bayothi bambethe kanti sebahambaze abasambethe lutho. Ngoba lapho uNkulunkulu ebaleke khona usala kwenzeka imangaliso ezibuhlungu. Sabiyela imizi yethu bantwana basekuphakameni, sifika kuJehova singasenalutho, kodwa uShembe wamemeza emandulo ethi asesaba uJehova. Kodwa saphela isikhathi sokwesaba uJehova, kwafika ivangeli elalisiqosha kuJehova, lisidudulela kubabamkhulu. Uma sesimukela ubabamkhulu, kwaba ukumukela kwethu utshwala, ukuba utshwala benziwe, ngoba phela manje sesikhuluma abanikazi babo. Wafuneka ukuthi sibe ney'ngane ey'phuzayo, kwafuneka ukuthi sibe ney'ngane ey'boshwayo, kwafuneka ukuthi ube ney'ngane ebulala umuntu, ngoba kuthiwe asihabule kulolu khamba olugcinelwe abantu abadala abangasekho, ekuthiwe nje abamenyezwe. Kwase kusabela ney'gebengu zomndeni, kwasabela abathakathi bakhona, kwasabela bonke abantu ababevele bengalungile, bexoshiwe ngisho emndenini, abafa bedingisiwe. Kodwa kwathi mase kungena leli vangeli elisabana abantu abadala
alabe lisaqwenga kwathiwa nje abantu abadala uma ngabe ungagcinanga ubagcinele ubenzele utshwala ubabhincele isidwaba ufake uvunule ngebheshu kuthiwa ubona izulu kuthiwa naye ushembe angeke enze lutho uma ngabe sebeme phambi kwakhe wena uyohamba uyobhekana nesijeziso kubo. Ngithi-ke abantwana basekuphakameni sasilapho kulelo vangeli lokwesatshiswa ngobabamkhulu esasigcina konke okwaqondana nobabamkhulu kwase kuyaphela lokho kwakushiwo ngishembe kwaphela abantwana basekuphakameni ukwesaba uJehova sase sisaba ubabamkhulu kwathi nomsindo okwakuthiwa singawubange kodwa sibubange ngenkani kodwa ukuthi mase kwenziwa umcimbi wobabamkhulu sikhase ngamadolo ngishingane kungabakhona umuntu ozomemeza ngoba kuhlonishwa obabamkhulu. Yithi-ke abantwana basekuphakameni yiko lokho okwasenzela amazinyo abushelelezi kwezinye inhlangothi base bangasasizwa kahle abantwana bakwethu uma sikhuluma sihlehla uma sesihlehlisiwe nathi asihlehlanga ngoba siqanipile kodwa sahlehliswa uma sesikhala leli vangeli silitholanga kahle asibuyelanga kulo kamnandi asibuyelanga kulo sibusi kodwa sabuyela sihluphekile sathi mase sikhala sithi kodwa Nkosi usidela ngani kwase kufika ingilozi yathi wathini ushembe kini uNkulunkulu ndela ngani lapha kwenze njani nake nambikela nini ukuthi niyahlupheka sathi salalele lokho yathi ingilozi ushembe wanitshela wathi ngosuku lenhlupheko nibiza uJehova uyokuza nisindise senake nambiza yini ngoba nigijima niyoshisa impepho nishisela abantu abakhalayo lapho bamiswe khona abacela intethelelo abamise izandla abafuna ukuthi uJehova abaxolele nabanye abasacwile enkambeni zikaFaro bayakhala bafuna usizo lokuba bayongena emzini oyingcwele kodwa ngapha nganeno thina sithi khona into abangasipha yona thina sithi noma singemlahla uNkulunkulu kodwa imindeni yethu engasekho siyohlomula kuyo siyobikela yona. Yithi-ke abantwana basekuphakameni azange silithole kumnandi sathi masithi siyabika sithi Thixo Nkosi usikhohlwa ngani yathi mayisho ingilozi sase siyahlehla sahlehla ngathi azange siyibone lento wasiphenqela isihlabelelo wathi nakushembela phanibhalela khona wathi nezihlabelelo wanibhalela zona izihlabelelo zokubusa zokubonga uNkulunkulu wayeseyikhomba wathi nasi isihlabelelo esithi bongani webangani ngalezo zikha uthe kujabuleni kwenu wanibhalela ushembe wathi mhlamana nihluphekile mhlazana nicela noma nibuza kuJehova bese niyahlabelela nithi Thixo wami mntwana lami wena ungikhohlwa ngani ngoba lawo magama abuza kuNkulunkulu ubuza umuntu okholwayo ukuthi Inkosi ngenzeni kuwe kodwa sizange size siwalandele lawo magama ukuthi ushembe wayethini mayethi Thixo wami mntwana lami wena ungikhohlwa ngani akashongo ukuthi babamkhulu basikhohlwa ngani uthi uNkulunkulu usikhohlwa ngani. Ngithi-ke abantwana basekuphakameni sekuleli bandla elingakhathalele ukuba izigidi kodwa elikhathalele ukuthi uma sisuka lapha sazi ukuthi siyapi siyafundiswa lapha siyafunda selowafika ingilozi sifunda ngempilo sisaphila lapha emhlabeni siphinde sifunde ngempilo uma singasekho emhlabeni
ukuthi impilo ephilwe ezulwini kungena abantu abanjani, nanokuthi ubungcwele buqala khona la emhlabeni, kuqala lapho kubangcwele. Awujiki ngalelo langa usulahlekelwa umphefumulo, awujiki, kodwa usuke uqale khona lapha ukuthi ube ngcwele, ngoba uNkulunkulu umemezele washo nasey'thunyweni zakhe ukuthi yibani ngcwele ngoba mina Jehova ngingcwele kini. Ngithi-ke hlobo ezihle enkosini, sihlangene lapha ngendaba enkulu ngoba kunzima ukukhuluma ngoJehova, kulula ukukhuluma ngobabamkhulu ngoba ngabantu abazalayo, ngabantu esake sahleka nabo, ngabantu esake saxhawulana nabo, ngabantu ababesizala. Kodwa kunzima indaba kaJehova ngoba uJehova akalinganiswa nalutho, akukho nokufanana naye lapha emhlabeni, namfanekiso walutho akukho okungangoJehova. Ushilo umuntu wasezulwini, wasifundisa ushembe, wathi nimesabe nize nisabe nezizukulwane zenu. Ngithi-ke bangcwele, sabuyela kuleli vangeli, yathi ingilozi mayisihlehlisa sapheka nathi sase siyasibona lesihlabelelo ukuthi kunjalo ngoba lesikhathi yena epheka wayenza esandleni sakhe. Sase sithatha isihlabelelo sabuka ukuthi ngempela ushembe washo ukuthi mase sihluphekile sibubiza uJehova. Sase sithatha umnikelo sesiyaxolisa, sixolisa ukuphela kukaJehova, kanti sasithi sikuye, sasithi kungako sisatshiswa ngabantu abathunywe nguSathane ukuthi bazokubedisa abantu endaweni kaNkulunkulu. Sabalandela, sesatshiswa, kuthiwa naye ushembe ngeke enze lutho. Ngithi-ke bantwana basekuphakameni, sahlehla sase sihlehliselwa kuleli vangeli, sisevangelini lika baba mkhulu umsunguli waleli bandla. Ivangeli lapha yilelo elaselilahlekiwe, elasakazwa laba izingcezo, libulawa yizisebenzi zikaSathane, zase ziphakamisa abantu abakhalayo esigodini sosizi. Kwathiwa kukhonzwe bona, kwathiwa ayibona kufuneka banakwe, kuthiwa kufuneka isikhathi eside kungenziwanga utshwala. Kwakhulunywa ngabantu abathokoza ngotshwala. Yalahlwa indaba enkulu eyayikhulunywe nguShembe ukuthi abakholwayo bayoya emzini okhazimula njengelanga nenyanga, okhazimula phezu kwelanga nenyanga. Kwaphela lokho le nkonzo noma levangeli lo babamkhulu lamemeza izangoma. Bantwana basekuphakameni, zeza zindiza izangoma umazizwa ibandla elikhuluma ngoyihlo omkhulu noyise walo omkhulu, elikhuluma ngabantu. Zeza zindiza izangoma ziza ebandleni likaJehova, zangeniswa yivangeli labantu abadala ababephakanyiswa ngaphezulu kwaJehova nangaphezulu kwaShembe. Ngithi-ke bantwana basekuphakameni lapha kuleli bandla, ngoba senza lokhu uShembe akusho, wathi abazali bethu abasizele abasuze babe ngamademoni, kodwa wasilayela ukuthi sibanikelele eladini elingcwele. Sinayo inkonzo yabo esibenzela yona, sibenzele endlini yesonto ngoba sikhuluma ngoJehova. Siyahlangana lapha sibakhumbule, sibacelele nentethelelo, sithi uNkulunkulu akabakhumbule, ngoba ingilozi yasitshela ukuthi abantu abonile, abantu abebangamkhozi uJehova bayakhala basosizini. Njengoba sesikuzwile lokho, siyaye senze inkonzo sithi inkosi bakhumbule thina esesisukumile sakulandela. Ngithi-ke bantwana basekuphakameni, ilokho-ke okwenza ukuthi leli bandla kuhambe kancane ukuthi
libe izigidi ngoba alikho leligama labantu abadala. Kukhona igama likaJehova ngisho ingane encane kuleli bandla ungakuthi ayivula umlomo azazi ukuthi umunye umuntu kodwa zizakutshela ngoJehova, zizokutshela ngoShembe. And uma zikhuluma ngoShembe zizoze zihlukanisele ukuthi sisho owaqala ibandla. Amen. Ngoba sifundisile ukuthi uShembe ngulo owasungula ibandla, akekho omunye. Amen. Abakhona bayizisebenzi zakhe, abakhona bangabaholi. Amen. Kodwa uShembe munye, yasho njalo inkosi lana. Ngaloko bantwana basePhakameni akekho umuntu ongasigudluza asigudluze emazweni enkosi langa isichazela kahle kangaka ukuthi uShembe munye nguloyo wabizwa nguJehova entabeni yomhlangano. Amen. Kuze kube namhlanje bayaqhamuka baba izinkulungwane kodwa akabakhona noyedwa ekuzwakala ukuthi ubonakala ehamba waze wabizwa ngohlanya ehamba yedwa entabeni yomhlangano athi ubizwe uJehova. Akekho. Kukhona labo abaphelezelwayo, laba bafanana nami, laba bahamba beqalaza besaba ukuthi kungahle kube khona nenhlava engangishaya, kuphinde kucelwa abantu abaphethe inguzanguza zebhamu ukuthi bamqalazele makukhona okunjalo bavele baqede ngaleso sibhamu. Kodwa uShembe umuntu kaNkulunkulu wahamba yedwa ngezinyawo, kwakungekho nogada, kwakungekho moto ecwebezelayo, wahamba yedwa, wahamba waze wafika laphayana. Noma esebuya akazange afuna ukusho ukuthi yena usenguNkulunkulu, kodwa wathi ngithunywa nguJehova uthi anginitshele ukuthi igcinani umthetho kaNkulunkulu loyo ayewulobe ngenceku yakhe uMose. Bantwana basePhakameni, laba abaphelezelwa noma beyochitha amanzi, kodwa uShembe kaNkulunkulu wethunywa nguJehova wahamba yedwa waze wayofika entabeni eyingozi, ngoba umoya kaNkulunkulu wawumembethe, wayengasabi lutho. Impokophelo yakhe yayisekutheni ngize ngimbone ongibizileyo kule ntaba. Umoya kaNkulunkulu owawukuye wenza ukuthi ahlukanise nangamaphunga akhona. Bafika amabutho kaSathane ehlobile uSathane, wafika ngeinyoka, wafika ngako konke, wathi Shembe njengoba lapho ubizwe yimi. Kodwa manje umuntu kaNkulunkulu onomoya kaNkulunkulu wamchazela umoya ukuthi akusiyena lona okubizile, akakafika obize wena. Ithi-ke indaba wathi mangabe uJehova eseqhamukile yasiyalizwa iphunga, yaseyalizwa iphunga, yathi nango ngibizileyo iphunga likaJehova yasiyalizwa, yasiyazotha iyaqutha ukuthi ngizwe ukuthi uNkulunkulu ungibizeleni. Wabe seyethula-ke imithetho uNkulunkulu. Bantwana basePhakameni, uyajabula oyokwazi ukwethembeka njengomprofethi u-Isaya Shembe, oyoba nalo thando, oyosaba uJehova, ongenako ukuthi oyodela ngisho iy'ngane zakhe alale mahlane ngoba efuna ukuthi uNkulunkulu aziwe emhlabeni. Ngithi-ke bantwana basePhakameni, ngisho ukuthi uBabilanga wathi munye uShembe, wathi ngulona owaqala lendlela, owaqala lokuhamba munye. Iy'ngane lapha sayifundisa ukuthi azinawuhamba ibiza noma bani ngoShembe. Shembe munye ngulona owakhuluma noNkulunkulu, ngulona owathi mabuya wasakaza leli vangeli, zacosha ezikhethiweyo zayeqa ezingakhethiwanga. Ngithi-ke bantwana basePhakameni, bengichaza nje ukuthi akababikho uShembe kulapho bakhona namuhla, akababikho. Nosoke nje wayigqokele enye intaba-ke noma kungasike enhlangakazi, wakwalahleka nje kwathiwa akaziwa ukuthi ukuphi, noma wahamba ahambisa kohlanya, bambuza wathi kahleni ngiyofuna uJehova, ahambe ayohlala
ayolinda njengoba kwalinda umprofeti. Ngithi-ke akekho, kukhona laba bagadwayo abagadwa noma bayochitha amanzi, kukhona laba abaqalazelwayo ukuthi noma baphuma bangena ethempelini kuphuma abantu baqalaze ukuthi kuphephileni lapho abaya khona, ngoba awukho umoya kaNkulunkulu. Amen. Awukho umoya kaJehova, awukho umoya kaJehova, kodwa kukhona ukuba ngumuntu. Ukuba umuntu-ke uhlala usebenzela uNkulunkulu. Thina noma ngabe kungathiwa siyagadwa, asikwazi ukulingana noShem. Vele singabantu, vele asinawo amandla. Kusifanele thina njengabantu ukuba sigadwe, ngoba asinawo amandla lawo ayekade anikezwe uShem. Ngithi-ke bantwana basePhayameni, ivangeli lalapha lihlala njalo likhuluma ngoJehova, ngoba umprofeti wethu usidwebele lokho. Imfundiso zakhe zisikhomba ekwesabeni uJehova. Ngithi-ke bantwana basePhayameni, kwake kwathi ngenye imini, ngoba sasikhona kodwa sasingekho, kwaba nomsebenzi wenziwa ngesabatha emndenini. Ngase ngiqonda komunye umgcotshwa, ngiyabuza ngoba leso sikhathi besingakahlukanisi lutho. Ngithi-ke abantu basePhayameni, ngabuza kulo mgcotshwa, wathi lo mgcotshwa kuyicala ukuthi ngingababikho ngomsebenzi ekhaya. Wathi bazongihlanekeza bakithi, wathi ngizakwehlelwa ngamabhadi. Ngase ngibuza ngomlilo-ke manje, ngithi manje ngenze njani ngoba ekhaya kubasile, abekho lapha kuleli bandla, babasile benze zonke izinto. Wathi lo mgcotshwa, awukwazi ukuthi ungangena esithebeni sakini. Wathi kufanele inyama beyiphekile bekubekele, kufanele ukuthi-ke uma seshona ilanga ubase umlilo, bese ngithini uzulisa lapha emlilweni, usukhipha lo mlilo wangesabatha. Aw. Uyangizwa lapha khona ngoba akasekho emhlabeni, angikhuluma wona mani. Ngawuthatha lowo mthetho ngahamba, ngakwenza lokho, ngagula ngacishe ngafa. Ngiguliswa ukuzulisa inyama emlilweni bese ngiyayidla. Azange kusho umuntu ukuthi awenzanga kahle, kodwa kwasho ukugula kwaqhubuka, kwabuya nokudala uShemba esekunqobile, kwabuya zabuya izilwane seyijabula zithokoza. Lezi ezangijahaza ngaze ngafika la ePhayameni zabuya ngaleya nyama ekuthiwa angiyifake emlilweni ikhipha isabatha bese ngiyayidla. Ngithi-ke bantwana basePhayameni, ngabe sengiyabona ukuthi kanti kungako ngacishe ngafa. Uma ingilosi sikhuluma ikhuluma ngokugcina ngomthetho kaNkulunkulu, ikhuluma ngokuthi ezulwini akuyi ngokuthi uganile, akuyi ngokuthi uganiwe, akuyi ngokuthi uyinkosazana noma awuseyona inkosazana, kodwa kuya ngokuthi uyenzile intando kaNkulunkulu. Yathi ingilosi abayongena yilabo abagcine noma abamesabile uJehova, yibo abagcine lokho yongena kuloya muzi uShemba akhuluma ngawo. Ugcinelwe abesaba uJehova, hayi umuntu oqhoyisiwe, hayi umuntu ongaqhoyiswanga, hayi umuntu okaniwe, hayi umuntu ongaganwanga, kodwa uzongena noma ngabe inkosana ayinamandla, uma ikholiwe ngeke ingangena ezulwini ngenxa yokuthi umkayo ubengazange athelwe ngenyongo. Ayikho nje inyongo
ebhalwe lapha eBhayibhelini vele nje sasixoshwa kuNkulunkulu, sasihlangulwa nje, sihlangulwa ngobubi esihlusa kuJehova. Ayikho nje inyongo mntwana sePhayameni. Ingilosi yasitshela, isitshela ke ngezikhathi ezibuhlungu ukuthi noma ngabe ufelwa kubani wakho, noma ngabe umzali wakho, noma ngabe ngibani, ithi uShembe wathi abantu abahlala insuku ezisikhombisa bahlambuluke bangena endlini kaNkulunkulu, ngoba phela nali igama liyamemeza laphayana lithi khumbula ke ukuthi namhlanje uyohlala endlini kaJehova kuze kube sekupheleni kweinsuku zakho. Kodwa uma ke usuzoba nezinsuku ozokhonza ukufa ngazo, uze ukufa ukuhlobele, ukwembathela inzilo, ube ne-uniform yakho, engathi kwenze kahle kwakuthathela umyeni wakho, engathi kwenze kahle kwakuphuca uyihlo nonyoko, engathi kwenze kahle kwakuthathela abantu abakho, uze uyothenga indwango ukuhlobele, uphinde usuke endlini kaJehova uyohlala wedwa ungangeni. Kodwa uJehova yena noma umprofeti wethu uthena izinsuku ezisikhombisa sihlambuluke sibuyele endlini kaNkulunkulu. Kwase kuhanjiswa ngenkolo yomdabu, yafakwa phakathi ebandleni kaNkulunkulu, yafakwa lapha abantu bazila, bathi bezilile babuya bazohlala eduze kwamatshe amhlophe. Wathi uyababuka wathola bambethe ingubo emhlophe phansi kwengubo yokufa, ingubo yesililo. Kodwa uShembe wathi phezu kwalesambatho kungabekwa lutho, kungako singakwazi nje ukuhamba emgaqweni sigqokile, ngoba ingubo okhonza uJehova. Ithi ke kodwa mase kuziliwe yaphela lokuthi uShembe wathi kungabekwa lutho phezu kwale ngubo, kubekwa inzilo phezu kwengubo yokukhonza uNkulunkulu. Kodwa lo muntu ozilile uyanqatshelwa ukuthi angene esontweni. Unaloko kuthiwa akathathe nje isidwedwe esikhulu asebeke phezu kwale ngubo. Ngithi-ke bangcwele, yathi ingilosi ukuhlala ekhaya uzile, uze uhlale iminyaka mhlawumbe emithathu uma ushonelwe ngubaba noma ushonelwe umntanakho, uhlale nje lezo nyanga, kuphuma endlini kaJehova, kukwephula isifungo sakho wasifunga mhlazana ungena kuleli bandla. Ngithi-ke bantwana basePhakameni, ingilosi yaqhubeka yakhuluma nangey'nsuku zokugcina, yasitshela ukuthi umuntu oyikholwa uma yesuka uya lapho alungiselelwe nguNkulunkulu khona. Alikho izulu lomndeni kumuntu okholwayo. Nalo lezulu lomndeni yasichazela ukuthi laba khona kanjani. Wathi ladaleka ngamabutho ahlangulwe ezulwini, asayokuma endaweni ethile, abuya azoguguzela abasele, ngoba abeboshewe, eboshelwe bona lobu tshwala, aboshelwe yona lensango, aboshelwe zonke lezi zinto lokubulala abantu, ayeboshelwe lokho. Kwase kugcina-ke sekuyisifundazwe esabo sabantu abahlangulwe ezulwini, base kuba yizulu lomndeni. Umehluko kulamazulu amabili, leli elomndeni likhuluma ngotshwala, leli lomndeni likhuluma ngezimbuzi, kanti leli elikaNkulunkulu likhuluma ngokuziphatha kwekholwa elifuna ukungena ezulwini ukuthi kufanele ukuthi lenze njani. Uthi-ke uShembe uma sihamba uthi siyawuhlangabezwa ngabangcwele, uthi nakhona phambili siyongena ngokusina. Uthi-ke kuyiphutha ukuthi uma lihambe ilunga lebandla ebekade likhona noma sisine nalo, kuyiphutha ukuthi uma sikhulume ngoJehova ukuthi uJehova simlinde noma yisiphi isikhathi ukuthi uyothatha noma ngibopha afuna ukumthatha, ukuthi uma isemthathile bese sithula iy'nhloko esihlobela ngazo uJehova, siyibeke phansi
bese singena endlini kaJehova sesiyishiva sesiyingqudulu singena endlini kaNkulunkulu singena nesililo khona. Lo muntu asisakwazanga ukuthi sihlobe ngoba phela isosha ebekade sihamba nalo belihamba kuzo zonke inkonzo, noma kuyisabatha noma kungu-14 noma kungu-23 nasemhlanganweni isina lapha ke ngoba ibandla likaNkulunkulu noma insizwa uma ihambile asibekise akukho esikubeka phansi lokho, siyahloba sibe bahle sihlobele ukuthi abahlangabezi bayo uma bezohlangana nathi bezoyithatha bangasicini bashishe basibone ukuthi yithi. Bantwana basePhakameni siyahloba sibe bahle, siyahloba sibe bahle, sihlobele iqhawe lethu lihambela eqolweni, siyothula iy'nhloko zokukhonza, siyoyithulela umuntu ohamba ngenandaba noNkulunkulu. Kulapho-ke thina soyibeka kodwa umuntu oyilunga lebandla konke akwenzile emhlabeni umdidi na yonke into kuthola thina sinayo siyosina sihlangane namabutho asesizweni ezomthatha nathi sifike simphushe ngomgidi nabo bamemukele ngomgidi. Ngithi-ke bantwana basePhakameni sathi masisho njalo sathukwa, kodwa manje bayabuya kancane kancane ababasethuka balo bayayintshontsha lezi zinto ubone ukuthi lezi zinto yilezi ababesithukela zona, kodwa sebayintshontsha namazivela sekuvele ngazathi izinto zabo, kanti izinto endala yileza abathi sibulala ibandla ngazo, bathi siphoxe ibandla lonke lamaNazaretha. Kodwa sibona balokhu bayakwenza kancane kancane, siyayibona izinto ezanikwa thina asinikwanga ngamakhehla, sayinikezwa uNkulunkulu, sayinikezwa ingilozi. Ivangeli bantwana basePhakameni lo ngithi bangcwele yathi ingilozi indaba yonakala ngokuthi kuthiwe uyikhumbule indlu kaSiza ngakhona ngidingana ukuthi kutheke, kodwa abantu abakholwayo bakulesi sizwe base bebona ukuthi leli bandla likanye balithatha njengendlunkulu leli bandla, base balithatha benza okwenziwa endlunkulu ngokuba kwenziwa utshwala, kukhunjulwa amakhosi amadala akhunjulwa ngotshwala, base bayakuthatha lokho sebezokwenza lapha esontweni. Ngithi-ke bantwana basePhakameni thina ithi-ke ingilozi ubuzulu nengavumi abantu bangene nobuzulu, ngoba yonke into uqala yonakala lapha ngoba umprofeti wethu wafikela lapha. Kuthi qala kuyonakala ezifundazweni ezikude, kodwa zisuke zikutaphe lapho umprofeti afikela khona, zikutapa kula makhehla. Ngoba makuze kwathiwa de khulunywa emhlanganweni akekho okuphenyayo ukuthi bekhulunywa ngishembe, bekhulunywa ngani, ushinto yini lona bekhuluma ukuthi ngithunywa yizwe. Kuyaguga manje angikaze ngizwe umuntu eguqile kuleli bandla athi uthunywa ngishembe, uthi manje abantu abagcine umthetho wabantu abadala. Sahlupheka abantwana basePhakameni, sahlaba intondolo, sahlaba impongo, sahlaba inkabi, sihlabela amadimoni kungesibongisho babamkhulu. Akhuluphana amadoda endawo acwebezeliswa yinsonyama, ngoba uhlala kuhlatshwa kuthiwa lena-ke kubuyisa ukhokho, kube nalelezo hlatshwa kuthiwa uyaganiswa unkosikazi kakhokho, kuthiwa bahlukana sebazoshada, waze wahamba ukhokho. Ngithi-ke bantwana basePhakameni ngisakhuluma ngokwalapha ePhakameni, ngiyadinga abantwana basePhakameni ukuthi ngiyadinga ukuthi ngedlule ngasemazini. Abantwana benkosi sihlala sinikezwa incwadi
kodwa uma sengikhuluma ngikhuluma ngoShembe ngisuke ngingasayidingi incwadi sengifunda nje yona bantwana basephakameni ngizoqala ngifunde uJobe uJobe 8 ngicale evesini lika 13 bese ngigcina ku 15. incwadi kaJobe 8 kusuka evesini lika 13 kuya kwelika 15. Zinjalo izindlela zabo bonke abakhohlwa uNkulunkulu, ithemba longenaNkulunkulu liyakuchitheka, ithemba lakhe liyakunqunywa, nesisekelo sakhe siyindlu yolwembu. Uyakwencika endlini yakhe kepha ayikuma, uyakubambelela kuyo kepha ayikuqina. Amen. Amen. Kunjalo ke bantwana sephakameni sonjalo lapha okhulumayo uthi izindlela zabo bonke abakhohlwa uJehova. Sicishe sangena lapho kuloyo mshophi ngoba nathi sake saba ngabamkhohle uJehova. Ngikhuluma abantwana basephakameni ngoShembe wasemandulo, ngikhuluma ngomprofeti wethu oyena owasibonisa indlela. Ngithi-ke bantwana basephakameni lamazwi zithathele uzikhethele wena ukuthi ube yilabo ekuthiwa balahlekelwe nguNkulunkulu. Uzikhethele wena ukuthi ngiyacela ukufunda lena Amahubo 18 ngiphinde ngithi kuverse 43 bese sigcina ku 44. Incwadi yamaHubo 18 kusuka kuverse 33 kuya kuverse 34. 43 and 44. Amen. Kusuka kuverse 43 kuya kuverse 44. Wangikhulula ezimpini zabantu, wangimisa ngaba yinhloko yabezizwe. Abantu engingabaziyo bangikhonza, banele ukungizwa nje ngendlebe base bengilalela. Abafo bazithoba phansi kwami. Amen. Amen. Ngithi-ke bantwana basephakameni uyothi nawe uma ufunda uzifike ubuke ukuthi ukhetha ukuba yini lento ekhulunywa la, ukhetha ukuhlupheka yini, ukhetha ukubusa yini lapha emhlabeni udumo lonke lwakho, kodwa ufike phambili ungabi nayo indawo. Leli bandla abantwana basephakameni izimpi zonke sizilwelwa nguNkulunkulu ngoba asikho isikhali esake sasiphatha, kodwa isikhali sethu njengokusho kaShembe ekhuluma laphayana ku-119 ukuthi isihlangu sethu nguJehova. Nakunjalo namhlanje wasephakameni. Ngithi-ke manje-ke zithi Zayoni wena useSiyoni zithathele naleli falana. Mina ngithi wena useNazaretha zithathele nanti lifa lakho, inkosi usengizwile.